Anton, kaj boste delali jutri? Jutri bomo šli na trening v Bledu. Na Bled? Na Bled, ja. In Kaj boste delali tam? it's not for camera. Bomo imeli treningi, zelo efektivni. Učinkoviti je treningi za naše prostovoljsko delo. Dobro, okej. Francesco, kaj si delal včeraj? Včeraj sem šel v Ljubljani, v BTC s Anton, Greta, pa Mary in Mary prijateljica. Mi sem šli Smo kupili? Kupili, obleke, pa Treningi? pa barve s sliki, pa to je to.